aware na guru se bia nkwada bi mpo wo montam eti wonnam na wo sai wo ba no wonnam na wo sai be ma no at the end of the day no woma oh wode nkwada na tena ho no a wo gu oba na nim ase kire nkwada na wo gu kuna nim ase e kire nkwada no woni magina wodi gu nkwada na tirim wodi adwene bi hye wo mu tirim a emmoa eti se ye ko relationship na bibi nti anya yi a ye gyan ne nkire se ma me nkoton ade bi wo hye Joseph ene Maria story ebre Joseph te say Mary nyem no Bible so kan say obe gyan me secretly privately on person obeku nani ase oye uno ye man of integrity on mani mpie ene obi aba betinte no ono ankasa ebe kata no so opim so obofo no ba say gache obefa no obeware no oba no de oye a obeware sa eti wo hu oba we mi nkoku nani ase obetwa ma ye nya no but obi wo ha on fa adamfo asem bi bape na woton wasem unu obi ko dating relationship mu afa de wo say wo no nipa ni eti wo refi sa nipa we na na wo say wo do no sa nipa we na wo hu na daja we na wo hu ni nakedness we na the mother of your children when they are the father of your children it wonnam na wo kana wo gu ma papa ani mo ase wo gu o mama mi ani mo ase no eti wo kura na picture be na chachire wo because adwa wo kura wo nipa na sa wo ye oba na se be ma na wo gu na ni mo ase fisa aware na gu a picture be na chachire wo picture chachire wo se se bio sa wo de wo kanyina ma na kwakọ wie se wo ex husband no se bio no wajimi e chese wo nso wajimi e so jimi fo na atwate jimi fo woman and nikum life no Oheneyere mistakes wom dear ya and say obey mistake after mistake after mistake after mistake after mistake and no man ko ejimi no but ahano who see me but mama meninte what see me mama ninte next time no say nyame sisi me biem enti mistake de yina ye bi but wo ye wi anu wan le but obi wo wa no are no aye. Now. The first fool is not a fool. Second fool is the pardon. But third fool. And then now I Jimmy for Trodo. See a baby from Yankas and Margin Bonnie Mroutin. But see a baby from Serbia next time and no bad guide. If you cry, Beman or Ban, I say, or Ban or Ban, said we see by Yen who kind of Genie D. I fed the Korea says, I didn't want him, you've been with him. Okay, until next time, you know, and you will be buying, and no Kasaka can be I have to watch certain actions, and I say, member commitment to be mra. At least me money your BB. Next one line no lesson, no. But next time for France or buy, you embrace. Now them, with ye or baby or friend auntie. I my 5, and I'm saying, only me a pill, Miss my 5. I penny no to say. I want to Adishima Yada Munina Moase Amamuatena se na Yasai Amamua Hebiem at the Sompa 106.5 FM Akraso Mokrawa Sem Jumedieno and Wasugua Wute Yana Mamia Kosia Ago Abuashe. Mamia Kosia Guabuaji, Akosienshra, Yanana se papa paso de attendance Edin Kai Ede Ababa Sum Yang, Sebeya Benya be Edi Aboyan Tomano, Nayansu ya Brabono, Etimi Evie Ye. Ebraso se Modeshia, Oheneyere, Mame Equia Yeboaa Esiama Bronya Brewetia, Mesome Besomna, the Akano, Menema Pamfo, Apam Dadaa, Eda Jeremiah Simpson, Afe Saint Augustine, and Afe Nana, Efia Forcing Yatuaso, na yetime edibi ebobo yankasa ye ho brana bibianso etime ekoye na dwumedie endpoint homeopathic clinic ahotofie wonom ena ekura yemu ya abribia yetime betena se ede ebesomo ose yanka nche ose yade bia free wotiri so ekope Mọborọ no se ye awo mu haw ana se bia prostrate ho haw be ma wo mre yo ho nsem no wo hwe no apagya ni nyina esikwan pemu ede ama obi ameka sei wodi na akoye wo honam dua na kwa bia bia eye shell signboard spinters kwa no so akra se nom anase kuma se kronoma bohia Dr. Eduboa tede Dr. Kwate na pamfo na etwen kwai na wonom entimi enhwew ema kwa ho san wonka se mu obu atoafre ho anase friching so a kona wontimi entoatoa emfa ma massage so we be 0244 867068 and 0274 234321 0274
234321 na omo etimi agye so na Tam Herbal Center enso se omo de Tam Herbal mixture no de biara da wode bepia enu nti no ebia 3D yade na ma ohuna mu nyina ye oboho waposo nyina ye wo ya mepa cha ojo ho a enje wonum ato wonum ye onyonyono wontimi ente aduane bi eni ena fomwa na wo fom mepa cha eye TIME Tam Herbal mixture ne ye kanfo ede ama wo Tam Herbal mixture capsules no so no eye ma ne mema edro esiesie dwonso etwa ne ho ensensem no na eboa ema immune system no so etimi ejina abrane obefro won me bia opebie to na sensemi se bia bro mi de so a 0244417669 0244417669 had your special local food so eye aduane dia na udwumedie bia na udwumedie bia esi wani so se ye nhyiamudie kwakuo bia wopese mudi mo ho nhyiamu mo pa aduane kakra de aboma no so twede a mo agye a obehwe na watimi abremu bi na ebi nso a won so ware bia ye yobi na aba anase wo to bedin nhyiamudie bi na nanom bedwa bi na ekoso a hagye ase wa ye krado de amamo enipa no wonom eye empem wo ha anase sen krampo na obenya wonom aduane na aduane bia ne wankasa ne fen local wonimo no wankasa waduane obeto no na nabuchi aso no ne nyina da hagye eye bi ewo ho frɛ ne 0246359921 0246359921 anase 0594 797215 na hajia special local food aduane pefie wonu magye so ebia pese love center East Legon 4 p.m. enwumre no 9 pepepe na dwumedie no ahyase Tego sisters ebe hunyum ewo ho the anointed PSA Esther wono so ebebi afeti maternity Ghana eba na Harvest Gospel Choir wonom so nyina eba be bodwom ama onyankopon asane wona yeye no de nsanso abekeka ne ma na osien kan chawo se drama performance bi ebe koso ni nyina da no Harvest Theatre na afenso no Worship Angels womo na ebe ma yen sa drama performances no na unim bibi free of charge admission fee bia enim ne mom no register sign na watimi akofa phone ni sese na ebo star 725 star 1155 hash me sign so biem obe register phone bi ekita one pacho network bia no obe bo star 725 star 1155 hash na bibia nso etimi akoye wa follow prompt na wo ho na bibia nso etimi akoye wo ba ema wo kwa wo ma so binsa ebusuafo ayonkofo na ene wonom na sebe ya nyina no ye bebom ne afa ye ho adie ne age ye nepa bia nso ehwere ye no ede akọ ye mfiefie mabusua ma menna eye apam dada ase apam akwa abai ye na mame na ho te sen nyame hu mobo ye da nyame ase mame afia ona mu boko patwa adobi de okana debut obi anoka obi anoka sa telephone call na pambe ka cho say ya menta nye bi why da bia sa phone talwa so enye ebusia ko Facebook wona join yen Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube no so Sompa FM live edampa cho me mo akwaba Yenia. Pacha onwe Nyame adum so ye. Nyame adum bibia da na akwa mu de. Nyame adum. Asa wa kese ewie yo. Ame so. Nyame ame kese. Kwa ye adwuma ochoba onya bibia honam de ni kwanse bo. Ye so penya ketua penti. So mpa mi hu obi a wahwihwan wa ha. Obi anim so aboma. Wa wo kan se wani maboma. Yeah. Apamba na senye se na no tia na se na hu no. Ntena animu na se gwadua ho. Skin na se gbadua ho skin bie ni ho apam de gwabadua gwabadua wo tron na unhu obese back bia wo nhye da nhu ne back ene ka se twai toa mom akotwa na sa akotwa apam question obisa de answer no evidence no between me ni apam evidence wo but between me ni no yo mate onyamia ye eti ye koso enra dama me akoso agwa aboaja akoso enhira bra wotena se no ode ensem bi eto bema so na eto da bia ya na enema bi wo ho a it's inevitable
etimi eba ateneta wontimi nya ho hwe and owo ka ho na enura no maami akosu agwaboaje ede yen efa eye enkofo sebia decision bi omo ho asem bi anaso ohu bibi wo ho akwan ombefa so interpret no ewo wonim die mu aha I say wo mu na eka omo voice no how why ya neto da bia ma ne nyansunsuaso ewa ya brabom ne akwadwene ho saa ne nya BP be hu se heart attack ene ade ayam hihie fear and panic na abekekere ye no na ye de we beka ho actions enso eka ho actions intiene say ye de ma me akosu agwaboaje de ne ka ho ye beka say other people's actions and decisions no action speaks louder than words and a decision. Okay. Enti enipa bi wonom so ene yoye anasa wone bi a woye ene wadwe mu papem musie esusuye bi a eya na enya nsunsuaso bone ewo eya afoforo so. No kre. Meni apam nete apam aka asem bi nti no ama ede ehubo bi aba abekekere me sole ana me bo me hu na na me yem ahye me me chia apam a wonye so nti enti mama ehu atome so ene e frene ha ache e frene say ha ache ehu ha ache ache ehu ha ache ache za na brofo no beka no oh okay enti wo de wa ma ho ha ache apam no ha ache ache ha ache ache aha wa ma hubo achekere hu na yem ahye wo hia na ase wo pe ba bia afa kwanti a wo befa so a wo bedru ntem no o se nipa no na nka sente na won mfa ho ana wo fa ho mbesere wo beka wo ho asem enti na wo mane akofa baabi apam sa na mane ne ye bedwene ho na edoso wow da chika ho no one can ever predict the future is unknown ya brabo nyina ye da chi nyina nyame nenim enti na ya na mpanyimfo ka asem bi se bewie nyame nenim and again your past e kasane e ma no ho your past ade bia wa ya ma na we ye mistake ko fa be ma bia na e answer wo no wo bie wa na mu ma me ase na enya nsunsuaso bone wo so ati ti bia be ma bi di for means na ye wo sa na ma me nyate o be se me nware biem be ma bi se ma anye nokre enipa nyina na enye se ne obeka se ma anye ne oba bi nso beka se ma anye enti nipa pese no enipa anye enipa tiri mu osum enipa tiri mu ayete se tuo senke enim de wo mu anka ye mme no akolabo ne wo mu a wo hu tini ye se eya ananka obi nipa ye tiri te se bo fra ke be pay mu ahwede wo cause abo bi wo ho a nipa bi wo aye ne ho abo a chenchena obesere wona no de a enso wa muna ni tiri na wa muna boni tintina da bia ya na ye se ahweye wo hwe no eyese ne bibia e na bambo atrema eyesena yare sabokitima obehwe wo hu ye no atoato a wakwan na wakora wo hu ye no eno na na ye apam to da bia nipa bi wo wa ye so efiewura wadie we na akọ han ne dan no Mame sayo ne nipa o ba kan dan nya wonye but ye se to da bia wo hu se ne obesi ne bosom atena bosom no obetena no wa chew na chiwade eti se ne wo siti abrabo asefa no emfa wo ne nipa bone ne anu ne bekwa akochia you know how to handle the person na say Lucifer no ne nya accommodate him or her sani nipa boni bia sitie bia se wo hu wankasa wo ti wiase ase wo ti nipa ase wo se de ono ne bi sign wo se de wonya pro ni nya problem beka se wa ya ade o mami we no watimi ne natena be se afi ba ko wo efi ase no be ma we no watimi atena ne ho ene na wo mami enu mami ensa ma na mami mo wa ya ade esansa wo ti abrabo ase be bia ne ha be bia anjoye papa mi ehwe other people's actions and decisions. Afoforo bi nso wo mo ne ye ne wo mo nsusuye bi. Sometimes it can influence you. Etoda ebetimi atwetwen. But never fully control others. O say never fully control others. And then so makwa ma enye wo mo so. Etoda bi asenia wo si pese one seb no enya tena bie e wo wabrabo mo no. Eye wo decision. Wo nsusuye. Apa me no na tia waka me ho asem a me mfa ho eti be ma wo asem na wo kan ye na me nya influence ma okay ye ne nipa we de me ne nante bi afa kura po na me be ye ne kese ama na hye wo no so de yesi aka ho asem pa na still anu omo na ana se ne omu si nante ai de se ne we interpretation na se interpretation no esiti ade ma wo no fa ne sa ye se wonye
ene wo pɛ mu no mu na yes sister ba ko bi oye journalist but me money thing okay obi share no say na say wani mu ti say ene o say oh what the mate ya say wani mu nti umpe nipa kura hwene mu bon so madam sala metie eda nyina anya pe nti ebia na wahu me positive side nti ebia next time na ebia no wahu me negative side nti no e ma na nyo anwa se na ebia me sira na asa se metwetwe nipa ba me ho apam se de wo si hu no ma wo hu ne sa oni any explanation mo and sometimes na bia me come so ohene de mete ya se no mu enye obi na wo hu akonya se ohuma asem ana se wo hu se ne ame ankasa misu ankasa na me ban sitie enye obi na wo hu kwansa and me ma that opportunity nso ne wo se wo hu no mema na hu enye obi a nipa bi wo ya ne hu abo akra wo ma ne kwan afi no betafre wa no wo ba no de ne dua 5 anka kafe no wani ma ho so be wan se wo tafre wa no uja no nso obetitim what the American city to the bia e ma nipa bi sania wonum si sania wonum si dwene edefa wo no enya nsunsuaso e wo ho enkwadwene wo mu ho okay because they don't worth it say bi on be wo energy wo bread betumi akan de medema wo no brofo a pacho Galatians 6:5 no say nka be kan ho ama me no ya pam foforo num Paul ngomo atwere kwa Galantifo no tire ye pacho ensia sensaso no enum ne sensaso enum no waka ni pray enye pray mfa na obiara beso ono na de soa obiara beso ono na de soa obi so bi mawo apam tietia ene me de fa relationship se woni ukunu te ho onne ebia waka nche be ma bia nanse wo eto da bia ma ho ahomete e ma akora nyame nte yase nti nya wo nipa no wante yase be ye nwanwa eti enipa oba atimi ya ade bi na be ma afa ho abufuo ene me ne na ampa ene me ne nyesei me ntua nkwada ne school fees obi de wansena ho abufuo no apre ni kuro wan kasa wotadua no ba ya wode na kwoto oba na wotwa mu a wono awo na ba wiase nti ofisa ya akwala no e oba ne ba eno ami hu video be very disturbing abrantie bi sa ne yire ne yire fu ne bo fu ne yiro em se na nkora ne ye ntafo ba ko bo oba ne nchem akwala ba ko ne ejina fo wakoso papa wonante na wakoso papa ne stressei se de papa ne sidi ne na sha ana se ma ne kon ekwo akra ne bof otwa na sete se de wanya bo a wotwa ase ase wanya last minute penalty e no wokwa akobo ade enko na akra no ne ha no ekwo wo na akra ne sa sore ye na maame ne so ne mo eye obi agina ho minim senche police for Ghana police service be so asem ne mo na wode awansa ofa awansa na bofo no akobre wukuro enti me ka ma na siso se sa woni be mate sa woni oba ate wo ya ade bia nya mpatwe ntua no so ka enkase wo ye nti so okose wo ho eno na maame akosua go abo aje ka se wo bi ese wonya papa biem esanse nipa ni aye nokre nipa no ya aya woni no obekwa akobu ho aten so obi yo papa yesi emfa bone entua bone ka mo okay papa kura ne yemfa bone ntua so ka yemfa bone ntua bone so ka how much more so obi ayo papa na wode bone ntua ne so ka obi ayi na koma mu fita na wote wotu be bone ya wa ya bone no wa ya de se wo no ankasa ne nipadua enti se ono yire to so bebo adwaman a wode se ono ankasa ne nipadua adwaman mode ne wom se ya de etimi nya ya de efi ne take it ne yare enim guasa so ka ho ai owo so ka ho papa ebetimi abodua mo wo enti sa woni obate woni be bate onya na sede amepa cho won so enigrate responsibility as a man na say wife ye wa fam de ya obetimi aye de aboa so far as some ye together ne de asede bia wase wo ye bia no ye so onhia won na don chese kobo adwaman okay se wo ye wo ka bia na se wo ma wo ni wo mo ye ta wade na kire to da bia apam ya na ya abotre na wase wunya in the first place se wo yire ne won na eto da bia ma ya boso ya pi nsatraye wom e ba se ebo yare ti eto da bi kura ebo yade anti wase wunya nhyeso no
We ye be ma ye se fanim de kwan so ne wo ba ntena. Okay. Aha nti nka se. Kwesi se owu beto. Me yire ne me 90 no but enye se etoa so a eye ye kasa kire nkakran kakra. When tie na se bi e kwa kire na wo hwe na wontimi a. No wa yire no. En ye se o yire hwan. So yire. Ba sha ye nyire wo ba wo mpem. Sa. Esa wo repi no. Wa yire. Wa repi no ye nyire wo ba wo mpem. Nti baka no wa da no. Ani de akono so na eye. Ye de akono ne ye de anigye na eye nti sa wo yire ne kora na anigye bi anim. Nti ya ye ma ne kon no. Enti de obere se wo to aso a obebo ebia ne maame amane. Okay. Ha se wentia na eje dru ne papa wa. Obetumi akobo amane sa se ho yire no wona. Na yire no wona na wu abede. Ana se I say won panyimfo bi oferi wo mu. Wa go se bia panyi bia oyo oba panyi bi wo ho a one ne ye fan na se bia obi oferi obetimi aka akire no. Bia bibi wo ho a wo no ntimi nka nche through that person obetimi ayi na didi akire. Okay. Wo ya nem ententam a eye wo na ota wade achi ene bekwa akoduro manim. E bia oba no won pese wo na obetene biem. Okay. Nti no yes sa. Ai. E bia nu ntia. Ba se nya no a wo kasa kire na na se obi bemu no. Ebetimi ama na nya adwen sesa. Enti ye ka cho de etietia na ye ka cho ye ntwemi pi se wo ye obi wa sede te se ne a esede fata na oyonko na won ne tie no onye na sede a me pa cho enka se wonye enti won so wonye wo de what de me de wo ye bia no no na bebusu ate ebebu ho aten enti ye tie ada bibi hawa na that's the moment kai so won't ask you what on was kura bibi aboko atiefo I say atiefo ntiase ntra atiefo ntiase o obi ntiase se de o afutu na ade ma na ya pa nso ase o mo etie ni bi o mo janti na maye din no apam so wura ware ma wo yeah se kwa wo eye and eto da bia you bet me the bia yemfato me for instance it got to a time where also okunu anasa wo yiri ye bibia me metuka bi wo ho a metuka me nkọ ba bia but me dress fine yeah me me spares and ye wia e kwa anwumre mu I said de me pie no but me nkọ ba bia ye fie na chi ye wo forest kakra bi wo no so counselors na pomudinfo no be ka say no so kura ye disorder wo apam ti wo ye ne sa no a eto da bia ye yi o yeah wo pie eto da bia wo nya obi ya obeti oh this is what is going on in my phone kura tare waso se wo nya call so na mimi to metimi aye metimi afa Jeremiah Samadan for pa my ebi pen my asa me ye call na phone na bele ade tare Jeremiah obi a obe me pa metimi aka ma asema chene this is what is going on no me pese do time say ya me frɛ ye ni nkobo say enti nkomo no ye be sere hunu bi nso so na bia enti wote ho a wa de be ya o se wan so me mu ya metimi ahwere and then ebe depend on oba no anase be makro no umudru a we ye e de mo ba na se be ma no okay we use strategy no strategy sometimes me tuka me nko baabi ampen so me ntuka ese ye ni mu wa ugina baabi a wo me mo hu sa me foka ba me dra ni mu ho amesi na ma sa afre cha besi ye fie na kire ho ba me kwa kope baabi na me tie ndom komo ne ne o wa na me bo me game ebi wo wa na me de me meyi me ye piece a shama so na me entertain me ho one thing they say you have to enjoy your own company oh your ho aduransa no you have to enjoy your own company okay me to me tibi sha me de na masan me wi ama kodwa na mada wada me pese bia me num bibia ati ma se fruit juice bia bibia na makoto na mbi na me de aboso na maye enti se obi ni wanya se nipa no ye bibi ma ne hu sa won so no wani je ohun so oni ho a obetimi atena okay eti eya na ye ma de eto de den aya juice no boa mo say juice de ye mama na mema no nso ye nso e ba sa ba so betimi afa oba bia yonkofa bia wo be ne pa anya se obnu akora betimi ne na ye enkofa adamfo se oba adamfo okay na nom ne ano e se se dabi nyansa no wasem enyansa asam yemfa nsa no mo solve problem o say yemfa nsa en solve problem o ya o kwaye se me kwohihye na aka me nerves down makoma atome yem me kwa akofo oba afoforo na wa satisfy me ma me ho atome acho oba wo do no na wo do no eyire ene ma me kan kire mpanafo no
Say na yiri ye bibi ntime dia na yiri ntime nya na meye na na ni aka me ho boa untimi nya yiri na wo ye mpana and a drew critical say na yiri ni hia ne time wo so hia ne time ampa cha obekọ fie we yi na yiri de no because wo de no wo wa ye say ye de wo tete wo so de mu kura ha ya abonten but na yiri na eso ne mu anka na ni beje pa no kre what am I say enti ato da bi aya na me na me yesi ama na yiri nyesi enti me yesi ama yiri na ni nsamfo kura wo nya chance da bi Emma no na ya neto da bi aja ene sa check from paye na ma awarefo bi no ya abodansem kire o ma ho kafo no enye eye o ma krokro oh okay oba nware ya na ho siesie nko ne bibia but oware wi a ya lances ni nti no mo lances akwato ne dem mama Yeboaa wo na wa ka ene ode dade ne de ahehye ne nsent officer no ano no nti na sede ade wo se wo ye no anya biem sede ese odi ne hu ni ba be ma onya biem baby akane no otu ni na eki sede onya brema be ma no sede anka o mai kura po be frɛ no ene be ma mfrɛ wo ba be jo ho mfrɛ no wo kuna pie from anopa to anwumro ko pesika de abra no onya bi wa ma obi kura na ye odwuma kura de beboa wo ma ne daachi me se ema ya na enkura se ye ya me ya mama ani age ye mo agya no mudin but okọ bread ya be hwe wo ma no enso baby wo won fofo kura mfrɛ ne say how's your day going eda no kura se na bibia bokọ wadididie Apam baby odru ni kunu bi at the moment obenya aduane no frɛ ni kunu ampa be ma bi nso saa obɛfrɛ ne yire odidi a ɔhwɛ so no so odidi a odidi aka kyɛn so kɔpɛ aduane de menya bibi wa ha se no kakra me de bɔ ma no so twɛde o enti anya se bia wo yire nya bibi nti no empre be ka se me ye we me yire ne me na empra ne so ne me take advantage yire ne na enti ada me ne na da ma na ni agye mpa so ni begye na mom edru de adi ampa twɔ onya brema I was so quite because I was so what me as a responsible man. Password the pan I will be in a way. But say a bass Apam ne so far na say will be offered no crowd or war ban no crown of Nimo Cola. Into all the any sumo say, you do the bonnet, Yafa won't be your papa, oh no behind mo in ye. I dear be a was sumo be answer soon yet. Into a man sank here, ya said dear. Ba hwe ne kunu ye okrokro no osiesie no wompem ne yefunu mu kom wa hwe na wa hwe fie so ye kama be ma bia ne wa di se bia be ma wonye ne onye be ma bi wo ho a ye kana man sabi wo ya de dan a wo be kwa abonten ba saso na me ma dodo 95% wani age se wa ware a ma saso no ya sa aware ne niam ankoye wom en niam dodo na nso ya na friye ma no okay yenya wale wi a niam bi wo ho a na ebu ye ne egu so sane na osihihye wo ho ma wukunu mo twe mpana no na nani je wo hu bi a na na kwa bi a na wo sha na nani je wo ho na so aware awie enti bi a wapa bi a sa be na yi wo nan kokombate na obetimi apam bi esi wo wanentu anase esi wo na ase na mo beda wo ho kama no kre na hyewe ene kra omo de wo sha kata ho nyina nso de wo hwehwe no nya what am I say apamti eno na ye beka and again ma menka we say ye beka me ensa pe nche meja mu o past ne wa yam na twem ma wa yam na twem no ensa nko kaakai na wakotwe aba se me ya abofra no me ya me ne ma te se abofra me dwene mo fra dwen na me bibia ete sa abodoma okay na so me nyine ye no mato mo fra asem na apam se adanu asem we ba ye ya na ye nua wa ya na o kire se oh wow na wo kire se wo hwa me ba bi hye dan ko ya dan ya ye se wa kwa ye bibia ma na twe wa ya abortion se ma no ya woni ne tie no a woni ne be wa ne se ya dia ne no bet na bia se wo twetwetwe ne ho ade bi wo ho ahwe mo ya ho hwe ye let the bygones be bygones why ya ade bi a twetwe wo like a twem wo ya niam bibi na ma wo ye bi wo na wo adwene hye da enyini enya mature sa okay wo ti mi fa be ma bi mpna pa me to na bia na odru ba bia sa ye de die nkra na kam ya ambo ko mo se ni a ne kind state no city afede wo ti mi nu ho a no kre asabra na wani nteye sabra na wadwene na nyiriye we be ma mo wirem ne sen ase pa a wa fa penya komi oh
Okay. Na atwam no. It was here no nti meme nyina sa no motie. Okay. Atwa wonhia wo. Wonhia dofo. Ade bi wo wana se beka won sa ifri won sa gye mu mane nko. Nyankopɔ pese ka wo e beka wo. Eka no kre. Obohia be na Mọ Apam. Ebi afa ye nyina ni so broken heart. Abrante ebe no amehwe. Wanya bi pe. Ame obi experience bi pe obi an se do si mu ne die. Okay. Na kasa ne wa. Twa sa. Ampa. But se to da bia se o masa ne ma no hye wo so pia wanti ablabwa se broken heart. E ka ho a. Disappointment e ka ho bi. Obetimi edu hwamon tin os me na bre so many years. Oba bia me koyo se nyambo next week se bre be mo e be kasa asem na pa me ate sa me trel. Empre bia yakọche no na ye bro no. E to da bia otimi ya ade bi na se ye de na me yes ade bi. Etwam wawie. Etwam enye en abrabọ no no. Akọbọ adwama bi ye chewo. E ho sunsu aso ne sela no ase wa ma. Da su di wachi. Di wutiri mu dem. E de na me yes ade we say. Esa wo nko wani mu da. Okay. I was so judge to watch it. I will share the old name. The old name in the future. Nobody can predict future. No correct. The no so ya dear beer. And also a come wapam. My main jam when a fucker crack come na Henry and also kakra area ya call a tier for no engine. I made that say na ewie no ebia only di food or abrabom. Sompa edi ye pa na e ma no. Where password na brewati abi so no. Asem ye tie. Obi na ka na bro for say watch your words. Be careful on what you say. Enti ya hwe wo ka say ye wano na wano no ebetimi ama obi wira ho pa sori ne dua so ama adwen papa na nko wo dwene no awi akoye bone eni nti won so ya hwe wano ye won so ya susu mo obi anu ntia wo waka na no esuafo no ka bi bia no wo mo pe Yesu enim ene onyam no ye nami ebi se Elia na asaba ebi kura si Mose ebi so se obi e ka ne o na so mo no so amone me na no mo se me ne hwan enti ebi ka ho asem ebi so wa yese na wa so no o so ne hwan de ye ka no o ma na ye ho ana ese me mfa nto so ma ne ye ho enti ebi ba bi a ye asusu eti atesem hu ye no betimi adi udem honhum ama ba be pie hu na mani ni nyina kwa kosie no ene ye ho aduro Ghana bosome na mu ne ye wo Mọborọ Asem se emma empna bi emfa ni na kuro bi ye no eye call enye elective emfa mbeje wo elective subject a waje si wo sa ware no ana duku na aboye empire na aboye a wunya de wanya no sabre na ese wo yire wo ho na abo ni yie empire no sabre na ese wo bo ni yie ententena ana wonso asabi ye di wani no hye osapo mu nsuo na su no wahu wiase yakasa negative and positive and a light na me de masese ade bi yamfa ne se wosoro ahema mu aye pe ho akoro no boni ni ho enti nyame ne ma ne nye boni enti no eye papa nko a enti wo de wo bo obra no wo so wo be ye nyame ne ma de ni bi na obi nso so obe ye kwaku ne ma de ni bi bronsam de no wo de ye unyame so de jiwuyem wakuma nu bibia na ye unyame so de na de oye bronsam de ne nyo na wiye no ye behu de na katua eye sompa de ni bia enti emma obi mfa na brabo fin bi mmesesa won so de no ma enkonkosai ye ho aduro na ye o ne mayi sekane na enya ene ye de ye na sa tie bia katua papa bi ebeba e de amawo mempa ba na kwan na wasisu na ewa tro no se de okura funtun dade ma otwa nani ne mfata nyame ahenie enti wo de wunya no no wo hwe nanima wo hwe de esisi ne bo ehwe na chi na ade fai eno nso obi ani bere enti ebia de kan akọ ho ansa wo kọ ho akire a waje atuma ma no ye beka se we na wafa we yafa wo da abedu wonsam enti fa na siesie wa de na tena ho ye ntieti amanfo ano enti saa wo betu sika okọ agu na wakọ akọsisa bidie sika okọ nso efagye mu a ene yehu ne sombo a esom na mom bidie fagye mu a eto nso
Mama Yeboaa Asem. Meda se papa apam dada ma menko ma me afia ho na yemra eda ho no mfa yentu apo ma afia ipa ya abamubufuo bu abam sisi a wonu anim sa de na wo ye no eye wonu anim sa atare na wo hye ne fatao onu anim sa wo kala na efe onu anim sa wo ho ofe nanso ebia se obeka na wutrima ya odenti ne oboa ene se wanka krampo na ni chibi obebu no obekwa wo nkola brem sa na ni patie ba nini na mu ma akosia ka bibia ndra oso obibu na bem no ka chen se atare ne ye mefe ntina me share ni tini ye ne fe ono ana ne fe no akobode agu ne tiso. So sometimes you have to encourage yourself before you even step out and love yourself before you even step out. Obo ha no ho a me tusa me maha ye say o sure be dey no dey toto ne dey ge ye kokos ne me we ye say enti okọ na enim kakra na obi ka che ne say watale dey anya fe krampo ho na no because already na kasa onu anka so why dem we bu no abem and that is how human beings some we are ye mu bisa na yete but anka betimi a hye ye hu nkran ansa na efiri fie a anka be boa ye mentally they be make say me one thing I think about mostly mental health. Okay. Asema abeka kire me say be say me mental health a me no ntu anamo sana metie ene obeka say me nya kra me pemade because the words that you would put to me or you say to me is sinking deeper into me. Enti me ma won fa asem na nye den emma ene efi a kire no ho a wo kire no ho mepe na ma me ebiem no so no eya na obi wo ho ansa na obi behunu wo past no na won so wa den wakasa kasa tenten so ho. Okay. Obi wo kasa dodo ena kane no brabo we na me bo ena kane no me ye say ena say enti ada sa danfo no ye den wonene madam fo sem no ye den etiti ntem no enne odi bedi nkomo sana nipa sutie ni bufu wa odi bedi nkomo ena we bo kwa say the last time o kan bibi say kire me obeka because you have allowed it. Your secret is your power. Baya na ya no trororo. Eya na ye hu nipa fofra na say hu adam fofra we just want to express ourselves to the moon. Baya na ye mbu say hu say how mature is the person ayeka their friends say asem na kire no. Nipa no na dream do no edu sen. Ono ka so wetin ma hwe ni hu awie no wa we kan wa asem aye den a kire no. We have to consider all those things. And san na ye den yakasa. Yeboaa, we don't filter our words. Dear a course subiano caneno, that is what we want to put out. Until at the end of the day, no senipan worker assume si crack say some other time. Assume si why bibi say pain. Near Ginasu near the island, near the Ayobasa. Banini name me person me ma etiefoni na to say your secret is your power. Bible say okwasia sebi okana nutum a yebunu nyansani ti mesre etiefo yanka ya nuntum yanka ya nunya den entum and sometimes o manipa actions ene o munsusu yenso how bebra mame obewunte na se owo na adaka de ebebo bia ma pa adaka size 12 size 6 feet no be remu bi ene enchenso I don't know adaka mu size because obi timi ti asem mame no adwe wo sa no de akondem na wo sen ka me ka sem wo kira ne pan ana wo sen ka me kike bi oda na no de asoli o otama ade beda na ade dwendwene sem a ehia mfa eyi bia me ka wabrabo enti ade a chia no pa na ye bia wo so ye na adwuma no se ntokwa na wait 20 mi anko no mame okay mate ma yana sena menko elda ho elda fabiso so na yenko atiefo no ho mpacho yo we de be kana na ne dudu na apam ni minua ba aka no bebi a efia edisi na mpese mefa free ho okay any nipa actions
nipa ne so no nkasa ohie wa no atweo no etwem o se me ya nipa ne take decision also take decision you see obi wo no ma obebo ne 3% onim se ade a me nipa asuma simpe nti oba no obeye de wo mpe no when je ni nipa nsem enzanya de wo pe na obenya de afri nipa nchen so the when je esi anahye nipa nsa unya your happiness doesn't lie in people's hands or palms. Okay. Unya de wo mpe nkwa na nipa be nti se wo gina nipa actions so a unsa be si form and ani bibi obia ni life is dictated by the enkrofo ye no nipa no nkonkan. Okay. Se ni enkrofo be ye na kire de esese wo so wo ya onkonkan. Why say remote? For fun sem na wudi a kire na ade abobra. Onkonkan. Ena nipa aso mesi mume no akwa so ombuwa obufufo so bu omuwa kura bu ho sa obuwa bu wa bu ho obi mbuwa obufufo bu obi mpewasema obufufo pewasem nipa nyina kura do wa adue exactly nti ya ade eda ho nyom obi a na be pewasem sa nti aya you see ma ko be say abrabona nkasa no edindida life itself is complicated and we shouldn't allow niema foforo and my emma niema foforo emma abrabona nsa anye dey more already abrabona edin dada complicated that see a PSC through it yes akofa sa niema na ka for wait o fro be pono asa akofa niema emu odu aso niema edu aso bia bowechi beda contem enti so ma nkofo abrabo anase nkofo ne ye dictate ma wa na kire ode ye a onkonkan okay enti se ya ware mu se ye ejuma mu usku a wokọ efi a wote ese onya sa adwinwe na emwa so ma sa etrimipowe enka otrim na emwa na meka akowie se anytime I want you focused on bibi a wo hwehwe bibi a odi ekire bibi a wo pe na ma nkrofo ne ye ebemu a obe lose focus at the end of the day you won't achieve anything. Okay. Enti sene ni pada se ni tie no sa na se ni pada se ni behave eni pasa bi ebinom ye kraman de obeye bi ombepo obi se bi ni pa cobra what the wadwen ko mo po na wo mo po no wo ni so ha obe lose focus afei wo time cry wo se wo di drew baby no na wo spend me ko to bo na bo sa kra inti time wo se nka wo de ko 2 na mo 1 2 3 no na wo spend wo backing of that dog na go so na one na wo ko bia say wo energy o de to won sa na exactly inti abrabo say we are focused. Okay. Ma we ni see the baby a wo call the wo hwehwe now ye in see yo in Crawford there Mr. Nicholas Otai ka say bi or say the opinions of people I say are the cheapest commodity. Yeah, 4 pa adwen kire. Yeah, 4 pa no. San ko 4 kire wo madwen dia fa wan kasa kura wa brabo ho. Eno ne ade a efu bia. So mo ntua hwe. Efu papa. Oh, enti na me kasa. No ne kasa na wusu. Hey sister, brother. You okay there? You okay there? Na wusu akọ se baby na wusu. Na nu nti usi wundidi. Na nu nti uko baby krampa. Na usu me be do ba chiumi ana memo hu me 10 times. Memo wa chiu 10 times. Nti we wo yo ba na onu aduane so na okunu so woni agya isu. Ma na ya na musu no. Na me ko pia o mantem. O de si on dia. Agya isu. O me ntu aduane ningu. Fase fridge nim. O de so 1 man ya fase fridge nim. O de fase o di sema.
ɛsɛ fridge ni ma dabi wodi sɛ ma ade bɛkyen bɛba na kyɛnse no ɛda sink nim ahemmakye no ababɛwe kɔmɔ hwi no anketekete no akɛse akye no enti sɛ woamfa nneɛma bi anaasɛ sɛ wɔndi a the next day wo sɛ aduane bi wɔ no ma ade kye so no aka ne hyia na ɛdɛ o wodi wadeɛ wodi akyiri a wobɛwu nkwasi ewuo bɛɛma nso sɛ oyere nso so yɛ bibia nkɔdwene ho nkɔwu dabi ma akɔdwene ho nkɔwu nkɔfa bɛma wofrɔ ɔbaa baako meku na mpempem so wɔayi ase oyɛ na sɛ bia wo ntimi na ahwɛ na abɛtwe ho ana watwe ho ɛno no yɛ better enti no deɛ pɛ sɛ yɛka ma ne si na ne sɛ abrabɔ na ɛdin dida mɛma nkurɔfoɔ ne yɛ ɛne neɛ nkurɔfoɔ esusu ɛne deɛ nkurɔfoɔ keka ɛma abrabɔ nyɛ din mo ɛma wo ɛyɛ meka sɛ menyɛ obi a metena sɛ nipa wei a ayɛmade anaasɛ asɛm yɛ si nti na mewura aho na metio na sɛ wɔn sɛ menkwa metio ma yɛ din asɛm nkwa me drive na mekwa me ma adwene na nkasa no ɛyɛ analysis bebree calculations ne dɔso o plan your life nti menkwa me wɔ hɔ no ma adwene yɛ free a na kyɛ sɛ mebubu nkunta wɔn nsɛm asɛm bi po amaka na nneɛma bi po amaya ne kora po boa mam nkonkron po yi maten ɛma me hu anaasɛ mistake bi dabi o de ani sɛ mekɔ ama ni sei ɛboa ma wadwemu bie odwene nti wote wa mɛma rewo enhyɛws arewo kun sunsumo ma me nua ba ma papa arewo ekum sunsum arewo ekum sunsum enti me pam wakyɛw yɛmfa saa adeɛ yi ɛne wie nsɛm a wate ɛnu adeɛ a ɛna ɛde aka ho a wate mɛma ne nkɔfoɔ keka nia obi bɛyɛ ɛntu nti dua to the extent that wobɛlusu deɛ wohwehwɛ na yɛnim sɛ ɛne saa nyame so ɛbɛbɔe ɛbobro kɔsua adeɛ bɛyɛ yie ɛnsɛ da ma yɛnka nanso ɛma ne nyɛ hɔ ɛma wɔn nsɛm a wɔkaka no emu wabɛm ɛma wɔn mu nsɛm no ntwɛ wɔn nsan ɛwɔ abrabom nkɔdidi wɔn ne yɔyɛ ɛne sɛ bi wɔn nsɛm bi a wɔdie n'akyi na enluzi focus ɛwɔ baabi a wopɛ sɛ wode w'ani ɛkyerɛ no sɛ nkawia so wonim baabi a wofiri ba na nka sɛ wonhu baabi a waduru ɛne baabi a wɔkɔ a nka abrabom nneɛma bi wɔ hɔ a ka womfa nkyekyere wo ho pii bakyɛ wo ba nko a na baayɛ enti ɛma wɔdasani bi a wɔno nso nko a na baayɛ no ɔmfa ne nsɛm bi ɛma yɛ wo kanta korɔ sɛ wɔ abrabom sɛ bɛyɛ w'ani so ade hunu baabi a pɛ sɛ wokɔ no wontimi nduru hɔ ntɛm sɛ wohwɛ na nneɛma bɛhwɛ a matwe me ho esi biribiara no kwan anaasɛ etwa biribiara so nipa bi wɔnyɛ nipa nyinaa ne yɛne wɔn nante wono mbɛ nante koraa nso a ɛyɛ nyansa na wo nso wo bɔ abrabɔ na wokɔ w'anim next time yɛ so nneɛma hwie gu a ɛna wo hu sɛ nea wosi hyehyɛ no nante na poli a na wo nante no wasesa na bibia atimi akɔyɛ nti no yɛnkɔ ahoma no so na yɛnya ide aka no ɛfa ma yɛtiefo dodoɔ na ɛwɔ hɔ kyerɛ nyame yɛ adomo a ma me akosua goaboagye ɔbɛba aba bɛtoa so ai ewuo deɛ wɔ hɔ bi wɔ hɔ a ne maame wu a ne papa ewu ne dɔfo bi ewu wadwene ho a wo wurɛ bɛ wo bɛsu kakra na nsusu kakra na watwa so no wapro ho na wokɔ w'anim 0260196064 0260196065 0260196064 0260196065 hello me pacha Sompa good afternoon. Emma Ketuapa jemeso Emma Ketuapa Emma Ketuapa me da simpacho din baby akase free pacho munya be ma just one day friend just one day me kase me pacho mate ma yentie wa ene nyakopon ehira mo ene wie wo nsempa ene wie mo ama yesia bia pete be 3 weeks ni na me ready aso Sompa okay in fact me radio de bia no pa ho na da to tama be 12 more no ma me da yeah that's niema mo ye nya is on point nyakopon ana niema nso amusu yesusu wo tesia sometimes niema bi to me shend the party so nipa no hu de
or yen with me to meet in June, then was a fire for nothing for a manipano. The some more kind quite shaman shares and a bear. The public there, Yaman and Yan dream, Yaman be to a big guna bear over focus to let it go of certain things. A man may be in share also. Our remu, so this one down for be there. Why you be or Yenima and Sam Fata now, or Yenima and Sam Fata, Jan. So hold on, be on yourself. And they are the purpose why and your coupon create a ball by and that purpose will be not fulfilling. Okay. Coupon Islam of a much saying crying. Okay. Then they are even in the dust will be to a relationship. Yeah, so nyame shra ye ne so pass so abribia wutie ye. I will never argue with non-entities. Simple and short will be a who say wudi mu esin will be a will be ase. Said they will be ase hu ne ho no. Me pa cho good afternoon din baby aka se free. Sompa E market yapo Papa Dan. Mami o. Pa cho what is saying you? So nyame adongo na munso e. Radikita ye mayentie wa. Radiasi yo ni maoni wa bejafo moni ejumaye apam dada ni dada na me tenta mo ni ejumadu amu ye de aboa oman Ghana ame isa kakra metunya ka ewo asemu ni se on de ye ma me akosi ataka osi ebusia wo fremu ye different ebusia me fremu ye different that's no bi antiki ye de ma no iti many why about the kind of one boom. I said you can share Suban now from Suban and Smith House Ban. Because Christo Cross said, you should not more be to your name to Sanamono. Oh, mammy, no matter the see what you and punching one. Ye be a so cheap go for ye did be a so it did be a tree. Obit remember, none of the Quackati will but the barber dining and I saw the barber dining here. Na ama akasaka safety sani gen elimu ye touching ko for mo se me danfo ma me danfo limpie linkonum sani ko tra baby nti oba me ne tino se ne du ko enko ya na ma faman ko hade o dan ke so ye ni se be ye de ne tinto so ya na wafa ebu a wafa ne number ebu so me se ne bia na nya ni hu ne se me be ma nti me ka se ni ti okay. Because you know taking conform na your conform can offer people and other people opinions start to be boo abra boa a better what na bra training. Okay. I mean the come to na come be praise you need to so you ho ya ho ya me to ya kwa say kokwa be just one down and other na one down and yes now you so in the end you know what could Mami, we take a credit na kan ya make come on. Ya dodo pa ma yen ya da sesa won so frey ye 0260196064 0260196065 0260196064 and 65. Hello, be Pacho Sompa. Okay. Hello. Pacho what yanka? Hello. Medofo wujina so ma han. Apam yinu na obi foforo emra 0260196064 0260196065 ai enipa da aka se enti won so wo ji atoma na wa be ha ha wo wonsem ho me pa cho so mpa je me so se market yapa pa che market yapa me da se wudi be bia aka se free Pache from Obaya, Mikasa Fuya, Obaya, my entie wa bedofo. Pache, we de me pay a good crank, many on number Kakayana, and the master just win no Meba, Jinaso. Ya fa number, me sorry, I'm afro, why? Pache, you must. That's a cell fray. Me Pacho, good afternoon. Sompa FM. Yes, Sompa FM market ya Pampacho di baby akasa free. Pacho Media Peter Banini from Labadi Estate. All right, let's hear you, sir. Yeah, thank you very much for your study of social science.
In fact, I have to shovel seriously. The same I'm between I mean, me too, Okay. Madam. Sir. They can't be, and I just hope say everybody can say that himself. Say, me talking what but me make home. Okay. But yes, I may not be perfect, but Sebi, we are in your closet. You can tell whether you're a good person. If you're a good person, you learn to live more, to learn more, to keep being a good person, to praise the Almighty God. We are in your closet, you can tell. Yeah. So that you work hard to do what? To change. And no. Yeah, boy, we learn to live with human beings. Say you're downfall, say you're move, say you're downfall. We just open our heart to live with human beings just as the way the Almighty God wants us. But I don't know, we are the most disappointed. Life is made of moments and memories. What do you say? When you put on in my memory. So now I some people and a memory so what do you say? Let that say more. Obey what you know, obey said that I 1 year. It's all new, just all move, but secretly on mystery too. If you point it out, it's like forget it. Now the psychology is better. If you advise yourself, then you become the bad one. It's me, I've learned something. Me, friends, if you like, animals and how do you call it? Plants and flowers. They are my friends. But over the years, no, I'm disappointed. Seriously. Most of my best friends are my family members. But over the years, you realize that you are being disappointed. Somewhere, somehow, you learn as you go. There comes a time you realize that you don't have a choice but to be alone. What be studio no say? Life is already complicated. Do what you can to also do what you have to do to make life simple. No. If you choose at a point in time to go all alone, look up there to please your God. So they said, wow, Onye Bonnie. Thank you very much. Thank you too. Thank you very much once again for your social science, the teaching of social science. You're welcome, sir. Enjoy your own company. And only best. Me pacho Sompa je me so say market yapa. Market yapa. Me pacho din baby aka say free mami. Mami, pacho me now. Na do any. Hey, na what is say you? Ni bedru ho why? Pacho you want. My entie wa. Me pacho listen come on, I'm back up on it. Also, or can't say like me, be like, me put in after like me, I can still manage so much. Oh, so do I'm a little one so much. And I know someone I can't say, after dinner, Unam can also feel comfortable. Unam, I say, would be crushed up by a friend now. And from 2 shots, I make up a more kind of say. I find the answer about so many days after you're ready. Wow. So, yes, or confidence level, they cut down. Yes. And the amount to me, it said you're more covered because on no canon now, and it's the local, I can't what them say. Oh, you a important okay, I can say. Me want to find Nancy because me have someone me Nancy can feel okay. It's not that when me yes a pretty year no. And man go for obviously when you see no you who one I got the one your papa. Say I know who you say. That not say no what say. So it's just then I'm just trying to say what is going on? I mean not worried I say so now I don't know what but these are the clothes I need to go on and say. But see and you to me show. But that's an even after the Yan what's not Yan me win. I said there'll be a near. Internet a young customer and also a young to be a man. Na enunti na yese ema wo bia asem wo beka enye nsunsuaso e wo wa bra boso no because o de hye na efen so wo se wo so dodo
Mate. Yada. Bacho, mwana penya na minchia bisu temao. Mate chiano. No offer me pa. Nyamisho no. Do they do oh? Bacho wai. Mate. Do they do yada sio? Ai, offer me pa. Ya na masani request ka crazy so fediki. Yada se. Yada na se pa. Do they do? Na do they do where they won't can't ye. Why are they nyamisho ya papa itema meya? Or you good too. 02601960. Yeah, no, I shall not number no dear mammy. I know by ya dear, no, your best room wenche. Me patch all some pajamas to say market ya pa. No market ya pa. Me do for din baby I can say free. But I close for a call back on my NTOA. 2024. Oh. Ampo he ya suma kasa ne so mo bia so show mo be wi me wu ya me share madam Philippa me be me show me be ma so oba de wo white na wo share na ma share me white dinner me be ma share me pabo white dinner me tru me bana me de coffee white e kata kola de sha kola 3 weeks de me share ko ye wo share me be so bi hu akola me o me share ge madam Philippa no so it didn't come to that. Akola we na almost one kasa one to me awon. And me jona me shini. Not the A. Nada na won kita umbrella. Mankashi ina meko. Meko no sa fem se lindra. Na me sa me tibe. It's that the say yeah, Baba one year war, so white to me, and you would just strap white today, black and now we are not the top white to get to soon as to say, we are white, you know. A yarn from the person will be a young sister, and I will see you. Miss Auntie, that's my gay catcher. Minamkana, my friend. Because maybe a seminar should be more than my friend, you never does that. Akadebe na ose white. Ena me se white na me se papa white na. Me ko se white bi tu akola no se me pese obi ayede. Ehu ni. Ena okaka se me tire ni. Ena me sa o sia me so sa chen se akola we na man ti me awu no mo ye ni ti ye sana. Ana ni pa no so ba ko ka se de bi no sa. Itu na no wa jini na wo to na o ka ka se mo ye na akire. And I'm Mr. Manny, do not say, or no, this house, so I don't know when to me. I will know what the channel so no, so then they see on the to me. I won't tell me yearly to me. Not the Katika. And listen to me, I some or do Jimmy one, and now know Jimmy one or to see the other one. The big camp was some song as the one. Next time was a shower, or that kind of same thing. It's a real man that I need. And the money for now, cry now better. Apple, is the good and she. But I hope so was your baby dear free answer me. Say next time. I want to listen myself. Me to and the money pass Mohammed Bow. Okay. How? Said yeah. If you are being one solution, one answer. Martin, money and toy so on that dinner one Joe so I know a Johnny life for a man not wash a whole dear so why no bagaya no bagawaya one few chum call baby yon them more do need me patch your last caller ya the nina ebesi ha say no my men fancy ha say near ma Professor the laboratory for Golden Country Jumedino on fa entoa so dear wo be ye bia no enipa benya ho asem waka adie bia obeye bia no enipa benya ho asem aka timpacho di wa agrowai bo abrabo na enipa asem a wo ka na mane nyansunsu aso bia e wo wabrabo so it won't add any value to your life and I say life journey we na enemu no obi na asem a very cheap commodity adwenkyere ontu ahwe nti no ho anu aka sabi de ye ne de na okọ ne baby nipa ye very disappointment ai nti mpacho emfo ni ntu nipa so bible say no menka de enipa basa na eye nani da so emfo ni entu nyame so emfo ni tu nyame so rather emfo wani ntu nipa so de e kan no last call I am found to apom mpacho wudin baby aka se free yeah mpacho Peter Banini mpacho se na me kama babio
Okay. Good afternoon once again. Yeah, good afternoon. Yeah, Peter Vanini from Labadia. Let's hear from you, sir. Pacho, life itself, Pacho. Life itself is a risk in itself. Pacho, what you say? You go for a boy, a boy and I ain't related to ourselves to show love to each other. Yes. On one casa, so I say that what two live was in a wash, watch human relationship skills to manage our human relationship. It's a very big world. Opinion Asem. Okay, the world itself is complicated. Sure. It's a big world. Keep running away from toxic relationships. Okay. Keep running away from things that will let you sin against the Almighty God. Your heart, your mind. Very, very important. Because when you are supposed to make yourself beautiful. It all starts from your heart and your mind. Very well said. And no. You don't give what you haven't, you don't have. But it's rather on person itself. Life itself becomes unfair to people who have good heart, people who are ready to please God by treating their fellow human being well. So me, the solution is this. It's a big world. Sompa Also say you will be paid back with evil because you will give love. Please, go hide yourself. Love yourself. Please the Almighty God and move on. Seriously, I'm speaking from experience. Yes, I've learned a lot from your discussion this afternoon. Thank you so much. With you next time around. Thank you very much. Yeah, that's it. God bless you too. Nyame ya adoma watching ama me akosu agwaboaje ebetua sa asem kro ya so obedomo suko na ye hu ba bia susan ede bode hu no ebekọ akodru. Medidi Oheneyere maame akua Yeboaa Asiama bronya ubetimi aframa brewati ameje so ame na Apam Dadaa se eda Yeboaa Asem so eda na se papa maame afia forcing ya de nyina nso St Augustine eboaye Professor Dela Abochi for God and Country dwumadie no eba wakwem. Endpoint homeopathy clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye endpoint homeopathy clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena ajujuo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne